2020 October 31 ni achon Visakhapatnama Gajuwaka Asundarya Colony muncho kitchen nakin dingjein phatain anaki jam hoiselen chuchi kitchen nakin umnading in kimvel achon in sungmi tele midang mi chomchom tampi jong hi imama avetu leon adim seno nahi in sunga chun numei hon in ima ho hi azem hoyon in sungchu kipana in adim jeng nahi chuti chun ami zo si chu amuna munin kitchen nakin ding achun aki sabui cheon ahile chuchi pet lai ta chun ain sung mama wa konin thu so gim nei ta le deum lo ta khari hi ahung su do kinin hi chi chun ain sung se se o hilawa a khopi sung pum pi win boina a hin so pata na hi hi chi in sunga thil so chu i he chen theina dewin abul lama kon anapan kinoiten 2020 kuma chu hi chi kumsom la sagi a ta bep nunga chapang cha Vara Lakshmi Kitinuhin high school anazo a hi chuchilaya chu covid lai hi je chun exam ima omlowin ami zo si anaban pass atawen chuti chun akum kina chu college adengai admission aneki bol pai ngalo hi ichi October 31 nia chu Vara Lakshmi chu ain kote ho kitchen na in khana hi gachia hin chutia chu ain sungmi abonwa hichi kina chu anazawa ni halama chu numei ho chun hichi hena atiwham akhotwa kinu jiu ho kho anakinu saw na wa ko na chu Vara Lakshmi zonghin kinuding anati ahi ahinla ama chun von kang ake von ji chun chuchi akinwa hile avon chu asu nen paijing ding ahi ati jin aso pipa je prakash chu akipoin in lama achia von aga ki khel ding in asen ahi chuti chun aso pipa to chun ain lamwa ding in achi hontan nitha lam nidan gup le minute somli lenga la ho velahin ama ho in agal hung hon tan ahi in alhun hona chun aso pipa jai prakash bathroom in akisil thengin Vara Lakshmi chu arumin achin von I maho aga ke khele nahi jai prakash chu chomkhat zawin bathroom ma kunin ahong doina hile in sung chu athip chat jengin aso pinu Vara Lakshmi chu again nalam ke helawin anamang jeng ta nahi chuti chun chomkhat chu akaule in sung pumpi aning aka ho cha vele in ahinla amudo di tapo nahi Jai Prakash Geldana chu aso pinu chun avon aki khial zowa chu kitchen nakin nalam dinga chu lechi pai kit hetan te ti na gelin ima gel thopi be sen anei point amazon aki gong tup ta na hi chomkat jowin amazon kitchen na in lama dinga chu chi dinga aki go na ahong do kun lai ta hin anu in phone call hin bolen itidana nahung kile hon nai lo ham ti in ahin dong na hi chutia anu in ahin do na ko na chun aso pinu Vara Lakshmi zong chu kitchen na in lama dinga chu chi nai lo hlung nai lo hi ti chu a he chin ta ipiham khat boi a hi ti chu aging mo ta na hi chi zowa zong chun aso pinu chu hoilai ham khat mun chum khana hi kin khat tawa hi chi do hin tin hong ki lewa atan te ti in agel kinin in maya chun sot ta hi angain hinla pat sot ta anga zo nong jengin zong ahong ki le di tapo na hi chuti chun in a chun apa zong ahong kile hlungtan ain ko un alung dongam tawen hi zanidan ko langla hovelin Jai Prakash chu aso pinu holding in ina konin agapo do kitan iti ham khana aso pinu chu mi to kimutu ding ham khatawa he pot ahia ahile Srinagara Sai Baba Temple komla acho te ding ahiti ata asanjin gavet ding asom tan ahi chuti chun hi chimun lam chu direct in azun zelin akoma ummi ho chu Vara Lakshmi chu amu khawam ti ho in agadong le na hi mi abang chuna sein inzulang je ma chun hi chi temple nung gamla lama khun numei khat achi kamu eti na sei pio na hi hi ji chun Jai Prakash zong chu kin ta in a thlai zelin temple nung lama gamla alam chu adel zel ta na hi hi chi chun alunga hin do na khat se haumin itidana ipitia Vara chu hi chilama hi zan so nunga hi kachi hiding hamti hi aji chu zanidan ko lama hi ta aji chun amun zong cho thim the jeng tain light ima de lawin gamla ho chu china ding akimu thei tapon hi chuti chun Jai Prakash sun gamla chu ololin achal chalin aso pinu chu a hol len chipet ta chun amasang zon la chun pasal khat hi ha taina hung thlain Jai Prakash sun ana kham tanggo na hi le mi pa chun minute som ka hung kile kit ding a hi hilai hin ninanga enti in asen a hi ichimi pa oso chun akicha dan akilang do hle jengin Jai Prakash sun imacha cha zonga hi a he thim thei pon thildi lo khat wang hi aso e ti chu a he na hi hi ji chun mi pa nung chu adelin a hi le
athim la a hi ta chun ami pa jong chu again alam ke Halloween a thlai mang pai ke ta na hi chuti chun Jai Prakash all in amala ma chun achi kinin a hi le chom khat zawin hi chi mi pa ma ma chu police ho mi ni to hin ahung kinung le kinin hi ji chun Jai Prakash jong cha chin oki thing pum pumin aso pinu Vara Lakshmi thu ho chu agadong ta na hi hi chi jong hin mi pa chun adon but na ki chi ta hi ape thei nai point asa lama chu kin ta chi to devin ano loi loi jing na hi hi chi pian a chun chu chi mi pa avon chung ho chun thi san ama ho jong chu phaten akimun akhe thein hi ji chun asa lama dinga chun kin loi tain a thlai to ta na hi Jai Prakash jong chu alung dong ma ma jing tan asa lama chu ipi thil su hiding ham aso pinu chun tu sit atu kha hi dem a hi lo le midang khat to hi a hi zodem i ho alung boi le jing tan a hi chuti chun asa lama dinga chun kin taina kal to loi jing on a hi le chom khat zawin mun ong lai khat hi agal thung tawin hi chi mun ong lai chun Vara Lakshmi chu thi san dim set umin anaki jam tain alol chu chemcha akya nanung mu thein aw min a hi chutia chu alol akya pi jing wanga chun Vara Lakshmi chu a hai na lain ana hing na lain a hi hi ji chun amahon jong phat dang sumang talawin Jai Prakash sun apa kul abolwang ve na hi le chom khat kain apain gari a hin tol lut pai nga len chuti chun amuna mi ho le adang dang ho ki tho in Vara Lakshmi chu mulama kon chan a hin pusu un kin ta in car sungina heng lu non hospital lam athi del jing tawen hi lampi ka sunga chun a condition cho ho se deu deu jing in alol akya na kon chun thi san jong hi ahung lun la be be jing na lain a hin la ahu do but te diu kinem na aneu ne hi chuti chun akinai pi pen Harika hospital munin apolo nun doctor son abol thei to mason jendam te ding ti in anaboi pion a hi chuti chun hi chi hospital muna chu examine i ma ho phatai na bolun hinla azen na ding thil i ma ho kikim anei lo to a hi le aphat cha phata ki jena hi le dam do te ding hi ti a het ji uchun kin ta in King George hospital lama ding in refer abol ki tawen a hi hi ji chun ain sungmi ti ho jong chun kongai so lo hilin chu chi hospital lama ding a chun apui ngal ki tawen hinla King George hospital a azen masangun Vara Lakshmi chun a hai na hu a thain ana thi pai pai tan a hi chuti chun kumsom la sagi be ma ta nunga chapang cha ni hla atila kitchen nakin mun khana nui hi wa ana thlale nu chu zan ni dan som lamin thina mel seta ana tu ngal ta na hi ain ko ti ho chun thil su ho chu apuna ma ma jingun hi zong la imadang la alo thei chung powin alang khalama police ho chun hichi gamla lama chu ipi thil iti su mong mong hiding ham ti ho chu alung don piun kuin chu tia chu kumthling lo minor numei khat chunga mel seta akhut alha a alol a pi jing hin tem ti chu holdo te ding ti in abui pi tawe na hi chuti chun police on kholna anei jing lai wa chun athil sudan hole amun mong mong je akona jong chun black magic ailole tantra mantra mihim ki thoina a human sacrifice kiti ho ki bolna a hidem ti ho jong hi thu thangza chom chom jong hi ang ket ta na hi hi che kumthing lo nunga achapang khat ki tha na hin alhang sung chuna sata in a hin lo chan su hil jing tan chu tabang ki tha na mel si chu koi khut nung hiding ham ti chu ami zo sin aboi pi wa hi ta na hi hi ti chun Vara Lakshmi thi na chu ahung ki than do to ki hlonin police hon jong holna hin nei pai ngal tawen Vara Lakshmi ta sa thi sa postmortem boldinga athot do hla mama achun crime branch team ho jong athil so namun gamla alam adinga chun ana chi ngal tawen hi amun le amul chule ami bulu naw phat ho ta chun athil so chu milham mai mai ho thil bol hiloding a hi ti chu police hon jong a hengal tawen chu ti chun amun avel zo se chu milham dang dang ho lut na theiloding ti in a kha chon khol na chu akepan ta na hi chutia chu khol na hin nei wa hi le chom khat zo chun hi chi Vara Lakshmi ki buluna mun la chun von avom khat jong hi tola aniki dal ha khat hi a hin mudon akoma vela chun ai eng le kum kiti ai eng tabang ki the thang ho jong chom mudon a hi chu jong le akoma chun a tui champra chule adang dang ipi ham jong hi akimuin doile ai ki bol na mun ho danin akilang ta na hi ichi thu ho chu ajing jing ka akona chun kin ta in alang sungin akethe thang pai kit tain mi ho gela chu Vara Lakshmi hi koiham khanin hi chi rituals a hi lo le black magic ho adinga hi
mi hi ma ki thaina aman go no hiding a hi tin ata san ne hi aji chu hi chi Odisha le Visakhapatnam la hi kol le bai ho ta san tantra mantra ki ti ho anaha ki than khe jing chana hi iji achu Vara Lakshmi chung thil so jong hi chutabang chu hiding a hi ti hi ata sanwa hi chi chu kin ta hi anaki the thang pai jing ki a hi a hin la police howang chun kin tain thula ana asim jing nai po bin hi chi khulna anei lai wa chun police ho in ui cha a hil thim sa ho jong a hin puyun hi chi sniffer do ho chun mi gabulu ho khunung chu a he do theiding ham ti in a hol saw na hi a hin la kinep naw banglo te in ui chaching ho jong chun mun khat che se hi ana ale le jingon abana chal be thei him him po in a hi iji chun police ho a hin amuna ummi ho a hiwin thilum dan chu kidang le za chom asama ma tawen a hi le chutia lead ding dan amu do zo lo phanon chu chi thil so ngamu do ma sapen police ho ga ko pa chun thil i ma a het chet pen ding a hi tin ama cho thu do i ma ho nei be ding tin a hin ko kit tawan a hi hechimi pa chu amin akhil akitin ama chu Srinagar colony a cheng mama a hi ama chu Vara Lakshmi sopi pa Jay Prakash to school anakai khom saw aloi ho mama a hi chu chi thil so laya chu lo anazila kum thum chan na anasim na lai hi hichi thil so ni zana chu akhil hi akom anai vela hi anom hiding dana hin hizia chu athil so chu agamu do zawa chu police ho agakowa Vara Lakshmi chu hospital adinga pu do ding ta hi molanga kona chahin pu hla zo wa chu ama hi ageina lam ke lawa anamang ai get ta na hi hizia chu ama hi police hon gin mona hin nei di sedwa custody a thu do i ma ho ana nei nga lo hi chutia thu do i ma ho anei na wa chun akhil hin ama chu thil so dan eye witness mai mai hin adang i ma ka hepoi ti in ase na hi chuzong le Vara Lakshmi le ama hi kumni sunglam anaki hetu sa hon anaki ngai hon a hitai ti jong chu asei do kinen ama ho umna hang sungma ma a pasal dang khat ramu kitipa hin Vara Lakshmi hi social media akona ana ho pi jinga ana zol na hi phat I chan ham ana chi hetai ti in jong ase ne hi akhilin ramu hi amani ki ka ahin su boilo dinga jong hi izat ve ham hi kan sei pi hetan hichi thil so nia jong chu Vara Lakshmi hin kimuto ding a hin tia chu tia chu hichimuna hi kanaki muto hona hin nidang pha tang banga Sai Baba temple nonglama chu kimudinga hi ka kitim hona lungmong sela kanaki ho lim hon laya hi hetman lo ka hi nang bo la kona chu mi khat hung do a imadang jong seiman lawa Vara Lakshmi chu alol at pi pai jinga chu tia chu muthimla chu jam mang pai pai he tai ti in jong a hin sei kit ta na hi abula chun akhil chun mi pa chu anung adel pai jing pon Vara Lakshmi zo chu itile kahu do theidem tin alol akia na kona thisan hungpo do chu su tang ding kagoma sa zo e ti in asen chi zawa chu apa aga akol kena thilum dan ho cha sei pia hile apa in jong police ho a hin het sa paya chu tia chu om naw het chit ading tia chu police ho ga ko dinga chu ahung le thaya a hile lampia hi Jai Prakash to hin anaki tu hakin hanai hi atila bula chun akhil thu seile athil so dan asei ho chu ta san om le jing apa in jong phone call a hin bol dan ho chu asei na hi a hile akhil chun thu di asei a hi mong monga a hile chuchimuna a hin bulu hon chu koi mong mong a hi ta dem ti hi he to nom cha hi ket ta na hi chujong la iti dana mi hong bulu pa chan hi chi mun thip gamla langa chu Vara Lakshmi chu chuchi zana hong ding a hi ti chu a het thei hi ding ham ti a hi iji chun thilum dan ho chu het do so ke na ding ti in police on akhil thu sein akona pasal dang khat ramu ati pa chu police custody ading in anako kit tawan a hi chuti chun ramu chu thu do I ma ho a hin nei pan kit tawin a hi le akhil thu sei ho zo se chu di mong henam ti in do na ase mun a hin ramu chun akhil thu sei ho akale lambe in adon but kit ta na hi ramu seidanin heche thil su zana chun amazon Sai Baba temple kom naila avela chun ka nai a hin la heche mun la chu keima thu sa ta kachi e poitin ase na hi aji chu Vara Lakshmi ama ta in message a hin thona a hin ko hi ti in jong asen amani hi akhil sei banga chu social media kona anaki hetu hon
จอมขัดเสนฮีอันนี้เกี่ยวหอนไอตันหินกิจนะหอนเมสเซสโฮอเวตนาวาโกนินอามานีกิกะจูลอยจักะเกี่ยวนัตติโฮไตโลกินัยนาทูอิมาอากิมุดอปุนอามานีกิกะเอฟเฟรสอันนี้หอนตีนเทดิงเอวิเดนซ์อิมาอากิมุดอปุนฮีรามูไซดานินฮิจิวาราลักษมีโตอากิฮาวจีนะหอนจูอาคิลหินอเดย์ปุนฮิจิอาจูวาราลักษมีเลอาคิลอากินาอาจีหอนนะฮวจงจูกะเฮเอตีอินจงอาเซยกินินจิเสจงจูฮิลาวินakhilin ai hin gi zi eti in zong asai kinin a hi hija chu ramu hin vara lakshmi chu ana ho pi be se ji talawa hi in a hin la hi chi october 31 ni ni ha alama chun vara lakshmi a konin message ka muin akhilin ki mu to ding tin a hin kawin ipiti ham khat kicha na khat kanai tin hiji chun nang zong hongin lang chu che temple kom la chun nei hung thon pin iti ham khana thil si asu kha jing kha le ati e tin a se ne hi hiji achu ramu in zong vara lakshmi dingel na ke zong kanachi e hi ati na hi chuti chun temple kom la chun ramu chu agachi na hi le ahil le vara lakshmi chu anake ho hon agamutan ahin la chom kha zo nongin i hung ti hon ham ahung kinil sang do honin aka hon chu akinil sang che hon phanin ka kichain amuna ko na chun kazam do tai ti na se na hi hiji chun hi che zawa amani ke ka thil su ho chu imacha ka heta poi ti na seita na hi ai le police ho chun akau thu ho chu zat ni anei tawin a hil seidanin nang bola konami khat hung do a hin bulu hon a hi tin a sen a hin la ramu seikit dan chu hi che thil su phat ta a chu amuna chu a hil le vara lakshmi bo uma hi tin a sei kin na hi a hin la hi chilaya akichi kit khat cho hi le ahil le ramu ki ka kitu mona cho thildang je epon vara lakshmi ji a hi ti akichi ta na hi hechi pasal ni numei kha ja kitu mona anei hon dan ho chu ahung gin do phanin mi ho chun gin mona za chom chom a hin nei ki tawen chuti chun mi ho chun vara lakshmi chung thil so hi love affairs ji a hi ti in aseun abang chun pasal te ni ki thu hona numei nu chu atha hona to hi amoding kingo tu lele hon hin te ti in zong agin modan ho aseyon ahin la police ho chun evidence neo cha cha gain achom khomun thula na asim masajeng powin adi ta ding chu hul do te ding angai tu na hi ahile azing in postmortem result ho ahung do tan chakun het do te kit khat cha hile vara lakshmi chu alol akiat pi se chu hilawa ata sa chung mun chum chom ho azong chun aki khut kha nanung mu thein awmin hiji chun ama hi alol akyat masanga su ahin bulu ho ko na chana sata hi anaki tom do go a thei top swa hi anapang hi dinga hi ti akichen ta na hi alangkana forensic team ho chun athil so namun ho chu phata in akhul chenu na hi le hichi ui chaching hon mi bulu pa anam azui do theina lo aji chu ahin mu do kinun chu chimuna chu chili powder izan ham pi jong hi ana thie thang wa hiji chu ui chaching ho chun mi nam chu aman sa pa theina diwa hi ana bolo hi hiji chun police ho chun athil khol naw chu alam pi chom je ma ko na hin ahin bekit tawen chizo chun police ho chun vara lakshmi phone a ko na chu athil khol naw chu ahin khol sunglut je kidwa hi chutia chu a call record ho le chat record ho phatain ahin cheng on a hi le forensic team hon vara lakshmi call record le chat history ho ahin vechil nawa kun data details hungsu do ho chun akhil statement ho chu aban banin all in ahin ko chen su ta na hi akhil seidana chu chuchi jana chu vara lakshmi hin kimu to ding tia hi ehin ko hi tia ase hin la vara lakshmi phone call record chun thusim chum ana seikit ta na hi adi ta chu hichini jana chu akhila ko na hi call le message tampi hi vara lakshmi phone ana lu ra hi ama zo chun vara lakshmi chu kimu biding tia hi avel vela hi ana sei jing a hi chutia chu achai na dinga hi khat ve kimu to ding chutia chu anung aban ima ahin su boi talo ding tia hi ana seya sai baba temple nunga kimu ding tia hi ana kinop to hon chu vara lakshmi thusa hilawa akhil thusa azo ane hi chu ahedo tawen hi chutia chu ramu sei bang chara chu vara lakshmi hinjong ramu chu message ana thona akhil akimu piding a hin ahin la kichan na khan ane ja chu akom anai vel ho a chu ahung piding tia he ana sei hi ahile hi che hin mi that chu akhil hiding a hi ti chu police honjong ata san wa hitan ahin la a het thim thailo khat cha hi le
amuna ai engle chili powder imama ho chu kon ahung koi man hikit ding ham doile ai ima ho ki bol namun banga ana sim chu koi hiding ham a hi lo le advance ta hi aga sim kha hidem ti ho a hi iji chun police hon akhil chu custody in ale puilut kinon thudo ima ho anei kirwa a hi le hichi chung a jong hin ama sa a sei tabangin thu dan ho cha sei kin a hin la mobile call record hole chat message history evidence ho ama sanga a hin lui do phanun athu sim chu a hin khial ket ta na hi iche hin a hil chun a sei kin hichi thil so hi ki thana murder case a pun Vara Lakshmi chu alungim mama jing amani chu case chomchoma kon a hi hon ja chu ain ko ten akingai na hon chu aphat sa lo diu ham tia kicha a hi ja chu alunggel ki su thei talo chu ja chu chi temple nung lama ki mutu hona ani hona ki thading tia hi Vara Lakshmi chon asei hi ti in asei kit ta na hi tia chu ika hon ini hona nom ta I chen khom theilo dinga a hi le hilaya hi ithi khom honding aphajo e ti in asei sei jeng e tin jong asein akhil seidanin Vara Lakshmi chon blade khat jong hi hen ke chain hichi blade chu a khon in a koin alol chu a jing din ai no jing ni tin jong ase na hi chutia chu kalunggel kapu na emotion chun ei puya Vara Lakshmi chu sei chu kabol jinga a hi le Vara Lakshmi lola kona thisan ahung lon do a thidinga omlai kamule kalunggel ki chatna kadima keile ke ki that pai ngam lawa ama zo chu I tile kahu do ding hamti ka ngai tu hi tin sei ket ta na hi chije achu kapa ka kul kina chu jong le police ho ko ma jong ka zo ka sei lo a hi ati ta na hi hichi athu simpa chu ta sanum thei ta hina na hin la police ho chun athu sei na ho a ko na chun adi thei lo thil tam ta hi a hin mu do kinon aji chu hichi thil so chu ama ki thana ding attempt suicide a hi le amuna chu doile ai ki ho na ho banga red chili powder ima ho ki koi kho ding ham ti a hi chu jong le akhil chu sei chu adi a hi le ipidinga azo a sei masat kho ham ti ho alungu a thai thei ta po na hi hizi chun police ho chon akhil hin azo a sei kit a hi ti chu anu phla nawa hi tan azo a sei masat pa a kona on thol do theina dinga zodang khat a sei be kit a hi tin ala taw na hi hiti chun khau ta in thudo ho a hin nei be kit tawen nidan tam ta sung lu na thudo I ma ho a hin nei wa evidence ho ta chun ki thu a pressure a hin pi phanun azo na in a hilin thudi chu a hin sei do tan Vara Lakshmi chu koimadang tha hi pon keima khut ta ka tha a hi ti in a hin sei do ta na hi akhil chu law student a hi ki ja chu hichi chu advantage la na a hin neya athil se bol do chu azo chana hi li khuding ana gorwa Vara Lakshmi atha ding jong chu atha ni masang ni iza hamma kona advance phata anagun to ke sa ai ta na hi a hi le ipidinga ipiji mongmonga Vara Lakshmi chu atha ham ti chu do na aum ketan khulna nei nawa konin akhil le Vara Lakshmi chu anake ngai mong hon a hinan a hin la phat ahung che a hi le akhil hin dan chu ahung ki khel che in imazo si gin mo na ngen in ahung dimin Ramu le Vara Lakshmi ki ho na ho jong chu gin mo na za chom a hin neya amani ki ka affairs anei honeti proof na ding ima akimu do lo wanga chu akhil hi alung analhai lo hil dan a hi ija chu hi chi eng se le thang se na ho chon a hin zo wala Vara Lakshmi chun ama se a ho pi ding ama thu bawa anun ding tia hi lunggel hin nei na ho chu Vara Lakshmi adinga hi ning ki tel na le mental stress a hin luna hi je chu Vara Lakshmi hin aka hon relationship chu su hiding anangai tu a hi ta na hi chute chu akhil ko ma jong chu chin ta a sei jinga aka hon relationship chu azom num talo dan ho phata a se a hi le hichi chu akhil hin no phla ta sanga hi phula ding tia hi lunggel a hin nei zo kina Vara Lakshmi chu ama achan lawa a hi le koima changdi di lo ding a hi tia hi lunggel a hin neya Vara Lakshmi chu thana ding plan chu anagun pan a hi ta na hi chutia chu akhil chun hi chi temple nung lama gamla achumi koima gamo chi ji lo tia hi ana thlena amun jong chu doil ai ho ki bolna mun bangbanga kho ana sim masana police on khulna hi nei ting wa a hi le athil khulnaw chu lam chung bi a hi achi theina ding tia hi ana bol a hi hichi amuna von avom ki mule ai eng kum chule champra a tuile imam matang ke koi ho jong chu
akhil hin anakoi masat sangena hekinin chutia chu ui chaching ho amanawa ami nam ahin zui do theilo na tiwa red chili powder ho jong chu anathi thang kinai hi chuchi October 31 nia chu akhil hin kimu to ding atia kol le message so avel vela hin bol jing ji a chu Vara Lakshmi hin jong aka hon chu su chen do ding tia hi in lama chu anakilea akhil chu aga kimu pia hi le athi na ding lampi zo a anachi kha hi amuna chu akhil hin aka hon relationship chu azop kit hon ding tia hi Vara Lakshmi chu anazol kin hin ahi wangin Vara Lakshmi chun athu hla ana chu adin pi zinga chu akona chu hung kinil sang kha hona ramu chu amun aganai lama chu akhil hin Vara Lakshmi chu alol ana atman ai tai nei hi ja chu ramu chu kicha amuna kona chu kin tai anazam do ai ta nei chutia chu akhil chun Vara chu alol at pia hi le Vara jong chu amuna chu imacha bol thei chom talawai dena hi cha chu akhil hin apa akola azo zawa hi thilum dan ho chu aga sei pia Vara to akhiau na mun hona mel het lo mi khanin ahin bulu hon e tia hi ana sei kinai hi chizo kina chu athu sei chu police hon ata san theina te diu tia hi police ho ama ta in aga ko kina ahung kile wa amun athun lam wa chu Vara chu anathi paitan te tia hi agela hi ni hi zongle Vara chu wang phat pin anahing na lain ana hai na lain hi ji chen Vara Lakshmi chu zenda mohen lang hingdo le thuta chu kin ta hung pot pai ding hi ti akicha je a chu chomkha zo nunga chu amuna kona chu anazam do pai ke ra heta nahi hi zongla imazo se chu awai ge he time athil se bol chu iti amel hu gut wangin police on agin mo chu ama bo ai ta nahi chutia chu police station na thu do imaho anei nawa zong chu azo zo wa hi chu sim ana sei pi kina abana zong chu achom bia hi azo zo hi ahin sei kina hi zongle police on evidence ho to pressure na sata hin pi pharwa chu thudi chu ahin sei do kha hi Vara Lakshmi athia chu akum hi kum som la sagi hinalai minor hinalai hi zin akhil chunga hin posco act with murder charge akipan humin khonungin hichi case hi special women conin anachi hakin nahi abanin 2022 June 14 ni in akhil thilsi bolna evidence ho zo sia konin akhil sai venkat kitipahi ami thana je in ahin khuwa songkul tangding ti in athu anatan pi tawane hi hi ja hi adia tulai khangdong ho dinga kichi theiding poimo ai in mi kha chun lakhat thani sung phata nahin bol phana nahin sinsa mana ama chu apha ti na hi jinglo a hi mihim khanin kingai kilung set pi kiti hi neiding monga hi in ahin la ama chu itabang ham ti hi phata na het chin masat lo le khonung le nanga dinga ka na le hlisuna nahin hlut pi bep ding aphat lawa thi na chanjong nahin hlut pi thei ding a hi hija chu hije tabang crime ai lo le mi hin kho chunga thil si su ho akona hi e hon ki hilna imanawa chi theina enei diu poimo a hi tunia ding hi chancho hin tin video kina ke muket ding in na bonon stay safe and stay blessed